أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu ngempela uAllah subhanahu wa ta'ala wenza isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli. Leso sivumelwano sithini? Awuyi kuba nabanye onkulunkulu, awuyi kukhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kuka-Allah. Wabilwalidayni ihsana, bese unakekela abazali bakho ubaphathe kahle. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bafowethu nodadewethu, isono esikhulu emva kokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho ukudelela abazali, ukungahloniphi abazali. Yingakho uAllah ethi phatha kahle abazali bakho. Akashongo ukuthi abama-Muslim, utheni? Phatha kahle abazali bakho, wenze sure ukuthi abazali bakho abezwa ubuhlungu ngenxa yakho. Siyabona bafowethu la ngaphandle ukuthi kwenzakalani, angithi? Iy'ngane ziphenduke sekuyizo manje ey'zala abazali. Iy'ngane ziphenduke amahlongandlebe zingenomoya wokungalaleli. Mfowethu nawe dadewethu ngiyakuxwayisa, phatha kahle abazali bakho. Umdali uthi izulu lingaphansi kwey'nyawo zikanyoko. Ubaba wakho uyazi ukuthi wena usemjahweni wena owuhambayo. U-Allah wenze ubaba wakho ukuthi akubekezelele, abekezelele abelungu bemthuka, abekezelele omakhelwane bemfungela bethi sifuna ukubona ukuthi labantwana laba uzobakhulisa kanjani. Abekezelela omakhelwane bembhuqa emsebenzini bezama ukumxoshisa emsebenzini, abelungu bemthuka mayefike late emsebenzini. Sometimes umsebenzi mawungenzekanga kahle athuke ubaba wakho ngayo yonke indlela, kodwa ubaba wakho abekezele ngoba ufuna ukwenza sure ukuthi wena lo mjaho lo uyawuwina. Lesicoco lesi wena sokuthi wena ube nakho konke, ukhona ukuzimela, uyasithwala. Umjuluko owehla emzimbeni wakhe, owaphuma emzimbeni wakhe esebenzela wena, enza sure ukuthi wena unakho konke okudingayo, angeke uzubhadale even iconsi laloyo mjuluko loyo. 2, umama wakho mfowethu, umama wakho dadewethu, namhlanje lo sokwazi ukumtshela ukuthi uzombhakaza, namhlanje lo sokwazi ukumtshela ukuthi wawungekho ngezikhathi zakhe. Layela ngokutshele, iconsi lebele owalincela ebeleni lakhe noma ungamenzelani angeke uze ulibhadale. Umama wakho mawukhala naye kubuhlungu kuye, umama wakho mawulambile naye ulambile. Usesiswini kumama wakho iy'nyanga eziyisishagalolunye, ubudla yonke into ayidlayo, uphuza yonke into ayiphuzayo. Umama wakho akazange asibhoncule isisu sakho, akazange asihushule. Bonga kubazali bakho besaphila, ungathi uyobabonga ngekhaskethi uma ngabe sebethule ngoba bayobe bengasayiboni. Phatha kahle abazali bakho, wenze kahle sure ukuthi abazali bakho bahlale bejabulile ngenxa yakho. Uma ngabe wenze njalo, abazali bakho bazokubusisa. And izwi lomzali ngomntanakhe, uAllah uthi lelo zwi lelo, especially likamama, alibuyi lilambatha. Yonke into uma wakho ayikhulumayo ngawe, enhle nembi, uAllah uyayizwa futhi uyayamukela. So my brother, my sister, ziphathe kahle, uphathe kahle abazali bakho, uphathe kahle ney'ngane zakwenu, ngoba ukungaphathi kahle kwakho iy'ngane zakwenu yikona lokho okuhlukumeza abazali. Yekelani ukuthatha abazali benu nibakhiphe ezindlini zabo, nibase ema-old age home. Awunalo ilungelo lokumkhipha kwakho, kangakanani usumkhipha kwakhe. Yekelani ukuthuka abazali benu, yekelani ukuphakamisela abazali benu isandla, yekelani ukushaya abazali benu, yekelani ukuphendula, ukuba wompendulo kubazali benu. Umzali wakho mayekukhuza, even if u-right kodwa ungaphendulani naye, ungamane uphume uhambe mawumbona kahle ukuthi u-wrong, ungaphendulani naye, umphakamisele izwi. U-Allah akayifuni leyo nto leyo. Uma wakho mawugodola wena wayekhumula ibhayi lakhe noma ibhantshi lakhe, embese wena kugodole yena, alale phezu kwakho mangabe kubanda ebusuku, akufake ngaphansi kwakhe, akufudumeze ngamabele akhe, akufudumeze ngomzimba wakhe. Wena owabona isikhukhukazi sifukamela amatshelasu,
Namhlanje wena unesibindi sokutshela uma wakho ukuthi uyabheda, uyakunyela, wawungekho wena ngey'khathi zakhe. Namhlanje wena unesibindi sokushaya uma wakho, umtshela ukuthi akagade amavezandlebe akho, ongawazi ngisho iy'bongo zawo ukuthi awakwabani. Unesibindi sokwenza leyo nto leyo wena namhlanje. Lowo mama ongazange abhonxule isisu sakho, lowo mama ongazange azange aku-adopte, isono esikhulu ukulandela ukwenzela u-Allah izifaniso nabalingani nabanye onkulunkulu, ukungahloniphi abazali. So my brother, my sister, respect your parents. Lalela abazali bakho, ubahloniphe kuze kube sekupheleni. Ungathengeli ubaba wakho isipho nge-Father's Day kuphela. I-Father's Day is pagan belief, into zabelungu, into zikaSathane. Ungathengeli umama wakho isipho nge-Mother's Day kuphela noma nge-Women's Day. Thengela uma wakho isipho nobaba wakho ngaso sonke isikhathi. Akube i-Father's Day, akube i-Mother's Day, akube i-Women's Day, ngaso sonke isikhathi. Sengathi umdala angasipha amandla, asivule ingqondo, silibone iqiniso, sithanda abazali bethu ngendlela nabo abasithanda ngayo. Khumbula, iconsi lomjuluko elawa kuyihlo esebenzela wena ukuthi wena ube yiloko yiko namhlanje, angeke uze ulibhadale noma ungamenzelani. Iconsi ewalincela ebeleni likanyoko esebenzela wena, evuka ekufundisa, ekusenkulisa, ekusesikolweni, ekuthengela ama-uniform, ekwenzela zonke lezi zinto lezi. Naye mangabe uyasebenza ethukwa abelungu ngenxa yakho, efika late emsebenzini, bafike bamthuke, omakhelwane bembhuqa, bemgcona, bekhuluma konke ukuthi soke sibone, bemfungela, kodwa babekezela bobabili ngenxa yakho. Namhlanje uyilokho yikho wena, ukwazi ukutshela uma wakho ukuthi angazokunaka. Uma wakho mayekufonela ethi mntanami asinakudla, bese uthi hawu mama, angithi nginikezile imali last month, musukubala. Bona babengabali wena mabekukhulisa. Uma wakho mayethi ulambile, hamba umthengele ukudla, musukubala. Ubaba wakho mayethi ngilambile, bathengele ukudla, musukubala. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.